Politička stranka G17 Plus proslavila je danas 8. rođendan. Planovi G17 Plus na lokalnom nivou jesu pre svega decentralizacija vlasti kao i jednačan prihod u svim regionima Srbije. Prioritet G17 Plus jeste da mladi ljudi nakon školovanja ostaju u Srbiji. Mi na lokalu moramo da sve učinimo da našim građanima koji se nalaze u Južnom Banatu, a mi hteli ili ne hteli, Pančevo je centralna tačka tog Južnog Banata, da njima bude dostupna vlast, da njima bude dostupno sve ono što je dostupno Pančevcu, da bude dostupno svakom našem žitelju i u selu i u gradu. I da ne samo da bude to dostupno što je u Pančevcu, nego da Pančevcu bude dostupno ono što je Beograđaninu i da nema velike razlike. Naravno, razlike će uvek postojati i nismo u zabludi da ćemo ispraviti sve greške koje su decenijama pravljene. Ali da smanjimo tu razliku, da razlika koja sad postoji između regiona gde su prihodi i po 20 puta različiti, da to svedemo na 3, 2, da to bude prihvatljivo za mlade ljude, da ljudi koji se ne nalaze po velikim centrima ipak nađu razloga da ostanu u svojoj lokalnoj sredini, u svom mestu rođenja. Na koktelu je prisustvovao veliki broj pristalica G17+, članovi stranke, direktori javnih preduzeća i mnogi drugi.